October dinga nilai ni sang ni som ni pani ani e Mizoram Journal chung kwate in zawain vonlo du sangna chibai thaber kan bu ka chau tun tum kan video hian khovel chanchin thar ngai nom le update tak tak kan thlirin kan ngai thau dona atop thlenga ngai thlathuan turin kan somin kan gen chau ani e Russia sipai te chuan Ukraine Zaporizhia nuclear power plant director general chumanin an hreng meka hian facility a ven himna lama hlau thona lian tak aron siam thar leta ani nuclear plant ho tu Igor Murasov hi plant apan lain zirtom ne liam ta khan inar hodara man ani ti inar gotom plant ho tu Petro Kotim chuan asoi kara tanga hroi chuakin amit an tuam saka mun ming an talan lowa an hroi ani Russia in Murasov an man hian Ukraine le Europa nuclear power plant lian ber din mun aditer thong le ani ti in Kotin chuan asoi Murasov chungchang hi hria zui tu an nei ri lo ti soya he thil thleng chungchang a hian Russia lam chuan soi an la nei lo Kotin chuan International Atomic Energy Agency IAEA ho tu Rafael Grossi chu Murasov chu ani theina na rang taka mala turin angena IAEA chuan Russia thu nei tu ta hne na tangin Murasov chu thu zo fia tura hren lai lok ani thu andong ni in soi Russia hian March thla khan Europa nuclear plant lian Zaporizhia nuclear power plant hi la in Ukraine staff te chu an hreng zui ni Ukraine le Russia chu nuclear plant beitua anin puton ani Zaporizhia nuclear plant reactor parukhi Ukraine opna hnuaya chimlamami Zaporizhia region inar hodar ra ania Ukraine chuan Russia sipaiten station chu military base atan an manga an thok te chu silai nen an veng reng ti asoi Murasov hi Zaporizhia plant chu Russia sarkar hnuaya energy plant en kol tu Rosatom kota da du lo tu jingami ania mase enar gotom thupuang tu chuan hei hi anru bo chan ani arino tu asoi Murasov hi security court kol tu ania plana na tho dan zong zong en fia tu ni in protocol an zom tha em ti zir chuang tu le Ukraine sarkar hena report pe tu ni in enar gotom thupuang tu chuan asoi Ukraine thu nei tu te chuan Russia in Ukraine an run hmalo khan plan enkol tu tan an ruat ani United States Australia le Japan defense minister te chuan inrin ni liam ta khan China ron lian chho zel kara an sipai te tho ho na tha siam an remti Taiwan Strait le region danga China in rosa le in luling chho zel chuan ngai thalo na tam tak min siam ani ti in US Defense Secretary Lloyd Austin chuan soi Indo-Pacific lama po malang na lian tak kan mua China chuan kan la mu le hriat ngai lo hoi zong in zoi muang in khovel thak danglam domin ma an lame kani ti in Australia Minister Richard Marles chuan asoi bok ningani liam ta khan US chuan ma alak tumna Pacific clear karam te chom dona turin US dollar makta doi zaria som the chu arem tia US Vice President Kamala Harris chuan ka liam ta khan Japan le South Korea tlo in United States chu Asia abikin Taiwan Strait ta hlauna le timna telmi alowin an chedon te soi China chuan Taiwan chu China ramalak luan duwa ram pani te dai dang tu tuipui kalkong lun takpo an hnuayami ni in an soi Pope Francis chuan avoi khatna tan Russia President Vladimir Putin chu Ukraine poi khoina le thina rap thlak tak thleng thin chu ti top turang enin thisen le mitui luang da chuan riru seom takin asiam thu asoi Catholic ko san ho tu hian Ukraine region pali alak sak chu demin Putin chu aram mi puite ngai tua ma support tu rati in St Peter's Square Ukraine pola hun an manna asoini Vatican official pakhatin asoi danin Pope hian rilru le ti takzeta asoi thu ta langin kum sang khazakwa somruk pania Pope John somni pathuman Cuban Missile Crisis Livela radio kaltlanga remna om theina tura ngenna asiam nen ate khinani Pope Francis hian Russia and Ukraine an beina wanga thina thleng chu voi tam tak alo soi sel towa ma se nge ngol taka Putin an hena direct taka angen voi khatna ani he kangen na hi Russia Federation President ta na ka cha ani ami puite mangai na wangtal poin
he tharum thona le thina thleng hi ti top turin ka nge ani ti in Pope Francis chuan a soi Ukraine President Volodymyr Zelensky po in beina ti top zonga rona siam turin a chabok boina tire turin pathian mingin ngen na asiama khovel chu nuclear in dona ma chon mai thea ading ni na soi Pope hian anwa Russia le Ukraine ho tu tengen na hi Twitter a soi le bok ani Brazil President thanna nei zota ka athok khanna tlingtur avon mu ngai zat mu pha anom lo hei wang hian candidate jinga avon mu sang zual pani te chuan in thlan thoni na an ma chon don in thlan thoni na hian President left wing mi Luis Inacio Lula da Silva le President Nilai Jair Bolsonaro te anin thing don ani in thlan tho khanna hian Lula le Bolsonaro ba ka candidate dang pakwa anoma vote nei hi mi makta do iza somnga paruk velzet an ani Lula hi in thlan tho khanna hian vote musang badin vote la atangin 48% amupa ma se president tingturian vote la atanga 50 za asonga percent mu anga yawangin atling zo tabi klawani Bolsonaro hian za asomni pathum amubok Brazil rama hian president thana vote thlak tho khana atling hi kumsom ni pali chung anom tolawani in thlan thon hi na hi October ni somthuma nei anianga Lula le Bolsonaro tan an result hian in thlan thon hi na nei na tura pe se na sang tak asiam ve ve ni Lula hi kumsa ni songpure tin thana khan ei ruk thu boya thiamlo chantir awanga zel atan lai ani wangin achu theilawa tuntruma hian ro pui takin aron kile theiani President Bolsonaro hi in thlan nei ma mi pui ngai dan lak na sang sanga Lula be phalo le tura ngai ania ma se mi pui ter hin lok lo ang taka ache tha hian be seina po asiam sak le rin ani Lula chuan Amazon rainforest wong him le hum hal turin thei to pa chua tu thua soya Bolsonaro eroin economy lama mason tu chuan rainforest mun then ka chu phalrai angai to ni in asoi ve thong Sri Lanka sarkar chuan chung ko harsa low income family tan chena in sang ni asak sak don ti President Ranil Wickremesinghe chuan asoi October thla thotani masaber amantin World Habitat Day pola athusoya President chuan Sri Lanka hian masona tuan ting ani angai thole mani in ngeya chung kwate hlim taka anom theina tur siam saka ngai thutte asoyani heng ruang manate ataka kalpui tur hian sarkar chuan low income family tan chena in sang ni asadonani project hi khopui mi te changni lo khopui pona chengte point an chor theidonani ti in Wickremesinghe chuan asoi andrama economy lama boina na satak an to me kara Sri Lanka chuan hygiene product leizolo te chom dolan sanitary product lama chi anlak thin po an titlem ti report ata langa tual chunga siam sanitary napkin pack khata somom cheng somruk ni thin chu cheng somnga in ti niam ani dona maximum retail price chu cheng zani somsare tagin zani somruka ti niam ani bokang rampona changa anlak lu hral chuana man po za som puri atemo za som pokwa in emo ti niam ani ron bok ani India ramasiam light combat helicopter parachan tiawwa chu Nimin Khan Indian Air Force nen ahlan ani parachan hi missile ral thuam dang po kap chuak thei tura duan ania Jodhpura parachan hlanna in khom bo sahi Defense Minister Rajnath Singhan aman puya India ramtana thilshia rang tlak Defense Production lama atheina pholang tu ani ti he huna hian Chief of Air Staff Air Chief Marshal V.R. Chowdhury po atelo Light Combat Helicopter LCAC Hindustan Aeronautics Limited HAL French engine maker Safran nena thok duna an siam ni in mun sang lama man tura duan deuh bik ani 5.8 ton twin engine helicopter hian weapon firing test sang po apal tangani 20 mm turret gun 70 mm rocket system le air to air missiles da ani combat search and rescue CSAR destruction of enemy air defense DEAD le counter insurgency CI operation tan man the ani dona steel feature sang armor protection system night attack capability le crash worthy landing gear athuam ani bok chopper hi Ladakh lama po enchin alo ni to
Chinese drone te chu air to air missile mangin akap tha thei dona air to surface anti tank munition mangin tank te po abei thei don bokani Indian Army kota chopper som ko panga hlan ani dona Indian Air Force na somruk panga pek ani bokang Myanmar tual chung buina wanga Mizoram ral tlan jinga Kolasip district ka khosamek mi jani somni pakhat an oma hemi te hi sarkar chuan ral tlan an ni chin china tur ID card a siam sak vek to eti rual hian ral tlan nga ber khamrang khuwa chuan an khuwa ral tlan lubel an rem ti to lo thung Kolasip borsa pisa atanga thudon danin nimen thleng khan Kolasip district ka kosang sang pasaria Myanmar atanga Mizoram ral tlan chung kobel le mi in lua khosami jani somni pakhat an oma hemi te hi ID card siam sak vek ton in khamrang chu ral tlan om tamna ber kwani meka ral tlan za somruk pathum an om to chin chi ani khamrang VCP lai thanga chuan an kwa ral tlan lubel an rem ti to lo ti suin sarkar atanga tanpuina san don aom lo wangle ral tlan an thanem do to wangin eizonna konga har sana om thei dona wangin an khua ral tlan lubel an rem ti to lo ti soi lubel tum chu an om deuh reng ni na soi bok khamrang khua hian Myanmar ral tlan chin chia chu za somruk pathum ni in mi khwal anga kho sa mi pali panga vel anom boka chung te bela kho sa chung ko pali vel omin abak jong chuan mi in luale mi huana chena in sa ho in an kho sa ni in khamrang khotlang foi tu te chuan an soi ral tlan te hena hian pole ko sana tanga tanpuina an mu ten sem thina tun hnaya UN atanga bu fai tel chana sabon an don tero an la sem chuang man lo thung ole viewer te hne nang en na atom nan han zep vele ila kan channel min la subscribe sak lo te khan min lo subscribe sak ve ngai tuin kan som in kan ngen chu tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu mal zel te nan in tan po ol samsung na tur khan ni dona notification bell kha in metanga ola in da don ya